many times I done miss you. I know how to call when I want to. Now you got way bigger issues. You're running around like you're single. Slow down, only you the ginger the whole town. Slow it sometime. Go out, mountain for your back, make it run wild. Slow it sometime. Time to slow down. So many things we could have been. You left me so cold. Know that I need you, now I feel so cold. I gotta get even, still I want you close. Sometimes I need you, I never forget you, but I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't call me anyway. I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't call me anyway. No, I don't care who you're onto. There's too many options to stress you. You think say you be my controller. Alex Epps. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Cause you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair out, was only out of fear. You find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even now. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are way up. Good boys are way up. He doesn't see us. You're not looking at me, boy. Good boys are way up. Good boys are way up. He doesn't see us. You're not looking at me, boy. He say that I'm good enough, loving my good. Think about shit that I shouldn't have. So I tell him it's one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Ain't it been what it been? Calling his phone like you'll send me a pin. Look at my shit, cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm Hi Vandase, hi Mulweni guys. Welcome back to my channel. If it is your first time here, igama lami ndingu-Anathi Mqoqi. And if you are a returning subscriber, thank you so much for coming back here Mtase. Your support is really appreciated, Sana. Guys, today it is another thing. Please don't skip ads, guys. Please don't skip ads. Ndiyanicela Vandase. Today it is the 15th of January 2025. Yesterday was my husband's birthday. So, and Sana guys, today I am leaving. I'm going home to the Eastern Cape for my cousin's funeral. I mentioned on the last vlog that it is our Eastern Cape. Sana guys, yesterday was my husband's birthday. So now I need to get him a present. I don't know what to buy, but ndizawuthenga wethu into ayidingayo. My husband ke Sana is so appreciative, shem. Noba ungamthengela ntoni uzayinxiba or uzayisebenzisa yabo. But ke first things first, I need to do my eyelashes, I need to do my nails. Guys, Chungan, I can't go to Eastern Cape like this. I am maintaining
ndiyazithanda izinto guys. I am maintaining i-standard sam because ngoku ndandiyintombi I made sure ubana I don't go to Eastern Cape without my nails or ilantuka eyelashes noba yeyiphi ke ndingazikhupha sendipha. It's fine because sana niyathetha nina once umntu atshata uba yoyoyo uwile yoyoyo akaphethekanga kakuhle ntontontonton, not that I care but ke wethu. So yeah guys, I need to do my lashes, I need to do my nails. Ndacheba guys, ningandiboni ndibane ndifake ikhepu. Ndacheba and sana I gained so much weight Eastern Cape. I think I am 5 kg. I gained 5 kg. Whoa, 5 kg more. So bendiplane that Monday, today is Wednesday, I planned about Monday I'm going back to the gym, but ndabona uba izandiphazamisa le nto ye-Eastern Cape, so maybe ndizawuqala i-gym when I am back. Or guys, isandla sam sidiniwe sana. Andazi tripod yam maybe ngoba bendiphinde ndayithenga. So bendisathini no? Oh, ndizaqala i-gym guys when I'm back from the Eastern Cape. Ndiqale i-diet. So yeah guys, ibhasi yami iphuma ngo-8 p.m. today and the time now is 11:30. I need to do my nails, I need to do my eyelashes, I need to look for a dress because njengoba ndigaine i-weight izinto zam zincinci. So I'm crossing fingers because I promised myself to do better this year. Ubana, I need to take izinto serious because I am always late. Last year, ndashiywa ibhasi ngalento yami yongahoyi. Guys, andihoyi like indala, and my husband is always complaining ubana andihoyi, and I need to do better. This year sana busy, silungisana nathi. Nani ndibala, I am including you guys, but xa ndisithi nathi masizilungiseni guys, into xa ungayithandiyo yilungise. So yeah, bandase, now I am going to request and go to Ekatlehong Ekhaya. Let's take that side and then I'll take iloko ke yona is not a big deal because I can check it tomorrow xa ndifike Eastern Cape, because ngoku bekumele uba ndiya eJoburg CBD qha ndizophinda ndikhwelele khona ndiyonqena ukuya ngoku and come back and phinde ndihambe yabo. So yeah bandase, bendisithi mandinibulise, I am opening this vlog. This is going to be my Eastern Cape vlog. Yeah guys, babahin bandase. Guys, I am looking for a dress. I'm looking for a dress and I picked it. So yeah, let's fit. I'm thinking of taking this one. This one I beg you. I am home. Guys, I am home sana. Akukho kudala ndifikile because bendilinde i-cousin yami etown, you know, she's from Cape Town, but ke ngoku phone yami iye yacima, ndadecide ubana ndigoduke because mna ndifike eMthatha nge9:15 a.m. So yena besithi uzafika nge-11. Ndaqonda ke mna ke at least i-hour I can wait because bendikhangela iloko and iloko ndiyifumene. But sana kwabethu 12 kafiki, and then I decided to go. I couldn't even vlog ke guys eMthatha or vlog yonke le nto bendenza pha because ifoni yami ibicimile, and ke ngoku andikwazanga utshaja ebhasini because i-charger yami ingu-type C up i-cable yakhona, and then yile iPhone but ingu-type C cable yakhona. So ibhasi leyo ibingandi-accommodate, but ke ngoku ndizohlamba and then I'm just stopping to uba ndikhawulele i-cousin yam. So yeah, bandase, I am home.
Hi, boy. Uso wa police ubaba, uso wa police sabanweba, uso wa police ubaba, ingane yadaluka, Asana wo, Good morning, guys. Moreni, I am back. Welcome to vlog yam. I hope you are still enjoying the vlog, guys. Bendile esingcwabeni on Friday, but ke sana xa ukwindawo you have to read the room. So I was not in a space apho ndizokwazi khona uvlogger showing people because bendingahambelanga bomnandi, bendihambele into ebuhlungu. So I came back Monday. Today is Wednesday, the 22nd of January, and I am leaving ndibuyela back to Joburg. Bekumele ndibuyele izolo, but sana the whole day bendingekho right, bendinesisu. So yeah, guys, I could not vlog and phone processor, I couldn't vlog bengemnandanga. So yeah, ngoku ndizohlamba ibhlukhwe enzenxiba, guys. Ndipakishe impahla ezifew, mostly zii-dresses. So ndinqena unxiba ilokho, ndizohlamba ibhlukhwe le bendize ndiyinxibile, ndizophinda ndibuyele back to Joburg ndinxibe yona. But if kuyatshisa kakhulu ke ndizofaka i-dress. Ezi nkukhu zitsho apha kuphi, brother? Okay, so ndizohlamba okay, and then when I'm done sizopakisha sonke. I am taking you guys through my morning routine xa ndilapha ekhaya. So yeah, bantazi masipakisheni ke. the weather sana iyatshintsha. Sana guys, ndoyika le gusha le nkulu lapha, azenza into ke igusha, but the reason why ndiyoyika iya xa uphethe ipheyili iye icinga uphethe ukutya like umbona or something, then ikududle.
Angiqondi izawusebenza le nto yakho yofuna uhlamba ijini noni apha. Vela. Le nto ufuna ufake laa nto kapha ndifuna ufake ezihlangu ndizisoke zonke. Ingxaki zimdaka so andimaye ndingazangena zo ngapha hleli zimnyama. Aphiwe. Neweza lena. Akhona kwatiti. Ukuthi aphiwe kwepitro. Kwepitro. Don't put it kwatiti apha manzi. Hayi phofu yakamntanami yethu. Ndiyakusokolisa. Siyasiyana. Ngala avele anomhlaba. Thani ngathi uyamkhuza umntana xa isithi ufuna uhamba. Hayibo. Othi chuthini. Yo futhi. Suka. Masuma. Pisokele sithathu ufundana nomuntu ofana nawe. Aphiwe ngibe silamba. Yabani uzokodola. Awufuni? Obuyuqhaqhazela wena. Oh please darling. Sebalele sithando sami. Yo, awuyadika wena sabutyana nale sephu. Awusaboni nami lo. Oh sweet home. Suk. Yadika. So many times that I miss you. I know how to call when I want to. Now you got way bigger issues. You're running around like you're single. Slow down, only you the ginger the whole town. Slow it sometimes.
Go out, mountain, pull it back, make it run wild. Slow it sometime. Time to slow down. So many things we could. Sena guys, ndikwindlu kamama ne. So ngondingena indlu yasekhaya phofu enkulu. Ngondigenayo kuvele kwathi ntla yena. So the background story is that I lost my mom in 2022 when cancer, and then was like I'm khawulezisa because 2021 I gave birth to my firstborn, umntanam lo oyinkwenkwe. So wayepha kuthi eGauteng wafika ngo-August namenza beleka ngo-September. So wayelokhu ekhala ngomqala mani umqala akhe ubuhlungu, but it was nothing serious mani, sithi nje wahamba October, January umuntu wayemani wagula wayeseyiserious, yamkhawulezisa mani yonke lento because yathi xa ibonwayo uba i-cancer stage 4, and then wasweleka u-2022. I was 9 months pregnant by then. So sana oko guys wayenyuka zothini na wayesiwe sivuka evusa umzi wakhe. Sana uthe xa seyewugqibile okanye mhla anothi xa seyewugqibile wethu, but xa sewuzama umzi uma wagula wasweleka. So bendizixela uba izolo nje uzolala apha, qha ke ngoku izolo njengoba besentshilo bendinesisiu the whole day. So oko bendisebhedini ndothuke sekusebusuku kakhulu. So ngoku ndilapha ndiyaqala ke guys uvula apha kule ndlu oko ndifikile. So ngicinga uyishiya at least ndiyitshayele because sibeka akufani wethu kuhlale apha, utata ubeka izinto zakhe apha. Yo guys, I am so emotional but I don't want to cry. Ikhaya elingenamama guys liyavakala, like alibonakali yes because utata uyazama shem, and naxa sifika uvele umbona uba uyazama kafuni siyifile laa nto yobana umama akekho. But sana umzi ubukade unomama, once umama angabikho livele libonakale guys, siyayifila. Kaloku mna ndingobe ndisithi ndisafuna ndisuke emzini nam ndisiza apha ekhaya ndifowuni uba mama ndisendleleni, umntanam besemncinci ke ngoku beseyi-1, ndifike sekushushu baseyihitha nentoni because besisuka early edutywana ngamhlambanga ndizomhlamba apha ekhaya. So ngoku umntu ongutata akazazi zonke ezo zinto ezo, akazazi shem uba kumele athi nathini, but yena he is trying kakhulu futhi. So yeah guys, masishayeleni isiqoqosho ndosule ngale volume yeah, masibeni busy. So many times that I miss you. I know how to call when I want to. Now you got way bigger issues. You're running around like you're single. Slow down, only you the ginger the whole town. Slow it sometime. Go out, mountain, pull your back, make it run wild. Slow it sometime. Time to slow down. So many things we could have been. You left me so cold. You know that I need you. Now I feel so cold. I gotta get even. Still I want you close. Sometimes I need you. I never forget you. But I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't call me anyway. I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't call me anyway. Guys, ndityiwa lixesha. The time now is past 9 and sana into eziya down apha ziyakhawuleza uphela. Andifuna ukhwela iveni because ndineempahla. If ngikhwele iveni izawundehlisa ndingekafika etown fanele ndiphinde ndihayikhe again ndibambe iteksi phambili. So ndizawuyeka ngoku ukulanduka, ndizoyeka ngoku. Andiziba sekoroba
yami ndiyohlamba ndizolungisa into zam sizohambane. But I tried shem wethu ukuqokelela inkunkuma. What I will do now, ndizoqokelela nje izinto ezilapha, yabo. Nizi. Sithesa, ndizoqokelela nje zona. Then when I'm done, yami ndiyohlamba. This is what my father gave me. Because sifuna uqala ukutyala in our garden. Egoli. So this is what we're going to use. Sifike njani kula maxabiso wam? Hayi ngeke. Uzokhwela nto? I am preparing to have a long bath. I am preparing to have a long bath. Long shower, a long bath. Now I'm guessing guys do so yeah. Guys, ningangishiya o akuna stress ngila emuva kweni akunankinga o sana guys kanti kuqhubeka kuhamba kokweni especially xa uhamba ngeenyawo because ayiqala ngoyifila that much ngiqala ungene emotweni indiyazi ngoseteksini. So yeah guys, baba njalo ukuhamba kwami e-Eastern Cape o baba yimbantsase. Umaphari uyasilandela. Bethi bheki yamsa. Babe ngenza ngale video benza share up.